A journey of 1,000 miles begins with a single step. Against all odds, tournament 7th annual festive soccer tournament. Fihlile mafelelong tšatšing la lekgono fa. Re tlo re bolešana le yena chairman tla re nyatlela ka bokopana ka mokgwele gore tournament e sepetse ka gona go ba fihla tšatšing la lekgono. Ke bolela ka yena Stanley Mmatshwengwane Maahlo. Morena chairman, papadi e bile tša maemo a godimo tournamenteng ka moka ga yona fitlhela tšatšing la lekgono. Maikutlo a lena ke a feo. A ke go leboga monna gešo ke le Stanley Mmatshwengwane Maahlo a ke no iša ditebogo go yo godimo ke mo leboga ga re kgontšhitše tournament e le lehone le tšatši la mafelelo nnete e be se bonolo go e plana le gona go tlo e rana ka ge o bo o bone dipula di re emiša di-team di tla so le batho ba baeng ba re ba invitile ba go tlo scouta ba etla ba bangwe ba re thošiša mara se re se lebogang ka kudu ke thekgo ya batho ba ka moka ba lego mo batho ba bantši ba re thekgile mo di-official tša tournament di-community tša rena batho ba ile gore ba tlile mo ba tlo re thekga le tsona di-team tše di be di bapala mo di re thekgile monna gešo a ke bontšhe ditebogo go bona ke re le ka moso ge re tlo gore tournament e nngwe e ba gona a batle bate ba re thekge re re modimo a ba direle ka go loka re leboga thekgo ya gona ge ba re kgontšhitše go fihla mo mafelelong e le ka support ya bona le batho ka moka ba tletše mo stadium nete bolo e re e bona mo e be le bolo e botse a o bona batho ba etla ba tlo bona bolo ya bothakga e beng gola fa jwale re football ya mo local ya gola monna gešo ke se re nyaka go se fitlhelela sa gore football e gole e managwe ga botse gore tournament e be ga botse le lena le enjoy gore le bogodi tournament quality of football e be gona and quality o tlo e kry-a ge fela o na le this individual awards ka gore ba te pusha ba nyaka go achieve those awards so ke sona se re kgontšhang gore o bone penkišano e le mo e le ya makgontha godimo jwale re a leboga monna gešo support ka moka e re hweditšeng mo go batho ka moka ba ita ba re tshwega matsogo ka dikgopolo nnete re modimo ke o mogolo go batho ge re be re lebeletše mo mafaratlhatlheng mo dikgokaganong tša leago e be go ketima gabotse gore tournament ya Maahlo ke yona e di gogang pele mo magakala ka mokgwele goreng e beakantšwe ka gona ka godimo ga tšhelete ka moka go na le kgomo go mefa a re bolele ka yona kgomo e gorena le fitlheletše jang gore le feleletše le tla ka decision ya gore le be kgomo fase di hlopha di bapalele a ke go botse monna gešo kore tournament ka moka re ya re tournament mara tournament ge ka sa be le slogan e ka sa kere support so ge re be re checkela go ja gore no guys ba repeat ka di-price ba bane ba di-tournament mara ke ntho e ka tang ya re thuša go marketa di-tournament re be le brand re be le mo e leng gore go tla go ba le se re se šomišang ra re okay a re reng kgomo Motloulela o tlo go gopole gore sa le go ba le kgomong kae polokwane mo a re tlo re kgomo Motloulela everyone is talking about kgomo Motloulela ke se e re nyaka go se ria gore e no ba slogan se se tlotlang se goga batho gore ba tle fa tournamenteng ya rena jwale re a leboga ge re kgonne go le bone kgomo mos a se na mane monna gešo ke tloga e le kgomo e leng gore e godile a ke be ke itiša mo ke sena ke tiša team e feng mona ke tsebe gore e tlo jeke monareng nka bo ke sa ka reka kgomo ya go tura ka mokgola mara ke no re ka gore se re rekile a batle ba enjoy banna ba monareng ba berekile re leboga thekgo ya bona re leboga ka fa apetšeng ka gona go go bontšha gore team ya monareng e bapala league o bone quality be le kua monna gešo e be re nyaka go no bontšha batho gore ga re tšama re no wina gotlhe mo le mo ga re nyaka go wina mara re ka sa wine ka go no ropeletša re nyaka go wina gabotse gore o wine gabotse gore o tlo be le quality ya di-player tše tlolang di bapala mo gore o tlo kgona go wina papadi tša go gabotse ke sure gore o e bone final ya gona go na be le jwang le dream team e se re team monna gešo ke go botša maaka mara ka gore be re se re quality re kgonne go ba matcha e bala pele re tšwa mafefe mabane re ragile until ka bo ma-1 no imagine the same individual players di be di tlile mo fa another performance in the morning ka di-semis le gone jwale go go bontšha gore bašimela ba na le molao ba na le discipline e ba išitšeng morago ke leboga le dikhujare tša bona le all the officials ba monareng di-caretaker everyone ya a re fan support nnete go la le morotang re fihla gona monna gešo jale kere kgomo Motloulela finally monareng united are the champions, they are the winners of kgomo ya mo Motloulela ye ngwa dipotšišo tša ka fa ke bo balaola papadi ka mokgwele goreng o tlogole o ba kgetha ka gona go tlo thoma tournament e bile le go e fetša a re bole ka mokgwele goreng o ithutile se sengwe ka bona balaola papadi ba ile goreng o ba tlišitše mo tournamenteng go tloga mola thoma re ka thoma go tloga ka under 19 mola ya go thoma ona ka di 16 tša December go ba go fihla tšatšing la lekgono re lebelele taba ya balaola papadi maikutlo a gago ke a fe go bona a ke bontšhe monna gešo balaola dipapadi ga botse ke lemogile gore go tshwanetse gore batho ba go ba le experience le gona e se ke ya batho ba e leng gore ba tlwaetše around ka gore ge re ba tlwaetše o tsebe gore na le team tša go bapala league mo
taile tse re di shumishang kwa leaking di ska tara di shumisha mo ka gore ba tloelana ke se tlang se tlo dirang ke o kare o hojeng ke o kare go na le tsogolo ko bongwe something so ke try ka mo ga gona ka ona go kra batho ba go tswa gole another region but ba re thuše go official di board jamo le baka ba ka bene ora gore banna ba ke ba kgetha gore ba ye go bapala ke sheka le president ke mmodisa gore na o isha mango ref ang di commentele ke mmodise le ge ba le kwa every game ga ba fetša di official di ba bontsha di mistakes di ba na le tsone ke ba o manya every now and then gore banna ba le mo ka ba ntšhisha tsa go lekana re ba treata go swana a re tlo favor yo mongwe mara se re se ria mo re na di camera tse dintšhi ma go bole comment e le gona go tšama re ba zooma banna ba di official re bona ba kae ka nako mang le bo mang gore re kgone go bona ona ke mang ke go kare o tšea shunya go na le tse re di bonego re sa tlo dula le bona fatshe go ba bontšha gore ge o le mo officiator you remain in the table there ke gona go tlotang gore secure la gore go se ka tla go ba le shunya e tlotang e ba gona mara se nyakang go se pegela ke goreng ga re ke go šomiša di-referee ngwago re di šomiša gape ngwago tlago ke ya di change goreng di-team di tle mo tle di rage go le fair a ke tshepe gore e ba tšeng ke go kare ba no ria ka bong e no ba e le di-mistake mara ke ya ba leboga bana ba gešo ba šomile e be e le mošomo mogolo ka kudu ke no gore ka thekgo ya bona ebile re fitlhile mafelong mo rena Maahlo tše botse le mahlogono jilatlegele sehlopheng sa lena sa monareng le sa go keteka le go hlabena kgomo ye le goreng e gona fa e thubile ke sehlopha sa lena sa monareng a ke go botse monna gešo gore ke kwa ke thabile ka kudu banna ba le go bolela nnete ba šoma and banna ba le the pin playing the tournament monna gešo ba pala ke go achiever actually number 1 a o ka tlhokomela tournament ya Mafefe re be re nyaka boseras le tournament ya Safa re nyaka le ya mo ga re nyakile mara ya mo ga re sna pere le betša ka kudune re le betša Mafefe ina le tšhelete ntši ka kudu le ya Serafa gore re bontše batho ba gore quality e gona kwa a o tlo tšea ya mo ga geno fela nke o ka re ko re o tepele yona mara ge o tšea tša kwa gole ape ele e be le top 64 mara re fitlile ka ra di final le ele ya kwa re fitlile ka ra di semi final le ka magoba ding re ka ra di semi final this one re mo finaleng you can tell gore that team monna gešo o na le mereko montši re o berekang kua ene re tlo bontšha batho gore re nyaka go aga team eng ke go ka di tlotla e re iša mo re nyakang go eba re ya gona a o ka tlhokomela play of the tournament JJ o tlhokomele fitness ya gago monna gešo o bapetse 90 minutes Mafefe o bapetse frofa semi-final o bapetse gape mo ya go bontšha gore motho fitness ya gago e jwang ka moka batho ba re ba pusha every now and then gore se ka bang di-player tša ko fatshe re feng performance e leng gore everyone o tla e rata jale ke nore banna ba monareng players technical team the officials di supporters ya mo motseng re a leboga thekgo ya bona a se nna ke noši kwa teaming re thekgane monna gešo re fana matsogo re fana dikgopolo ke ya ba lebogiša banna ba Monareng United re leboga go lešana lena chairman a ke go leboga monna gešo ke leboga le support ya di-commentator ka moka banna ba media ba ba tlileng ba re thekga mo le baeng ba bileng gona mo o bone coach Majabe ga le gona le Scapi ba le gona seneneng le di-super fantanage le gona mo le tšhaba sa Motloulela le se re thekga e se Motloulela fela dinaga mabapi ba tlile fa batho re thekga jale re a ba leboga le nna ke ka bona ke ka fa re fitlhileng fa ga e be se bona re ka sa fitlhe fa ke re thekgo ka moka e re hoditseng go batho ka moka re a leboga re le ka moso ge re kokota re kgopela thekgo ga batho ba re thekge monna gešo yena chairman ye re be gore bolaišana le ena fa mo e le goreng o ba le ka go bontšha gabotse gore tournament e sepetse gabotse go fela go be go se bonolo fa re e tswalela fa re be re bošanana chairman re leboga kudu support ka moka ya batho ba e le gore ba bile gona fa o e bontšhe chairman go lebala officials commentator ka moka le support at large go tswa go nna Mike Merto go sebana le mogalo fela gata magala mkhuli Rafael Chirchiri go tswa go the whole team of Rural Sports Magazine we say good night.